majke. Ovo je Balkan. Voda, oko nje i nogom je u gubicu. A, stara si se smrzla. Inače, ova vježba je dobra za trbušne mišiće. Zašto? Zato što svaki put moraju ići s mjesta po majicu. Mislimo da će ovaj festival danas biti pravo zadovoljstvo. I pozdravljamo vas hrvatskim usklikom. Živjeli! Tonči još na nogama. Novog i starog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji do 1000 kg. Vidi ovo! Sada ima pola sjeća. Doktor Tonči, automehaničar po struci. Svaki auto kaže da ima veliko ključa u ruci. Gledaj ovamo, majke ti tvoj. Gledaj ovamo, da.
to okej, vidiš kolike podršnjake ima. Da, i živjeli smo samo na pašteti, to već znate od prilike. Napravo smo pjesmu od pašteti, to je snimljeno, naravno. I ovdje je jako hladno. Što ti brije vjetar? Da mi treba žao što sam propustila materijalnu zabavu. Da! Ne. Definitivno ne. Za drveta. Te ljuljajte i mi ćemo se ovako. Ajde, Tarzan, ja sam Zena. Razgovaraj s njom, lijepo, objasni Aj, molim te spet, dajte. Tam preko puta vidite veliki austrijski vrh koji se zove Luftflamberg. Da, Luftflanger. Kako? Luftflanger. Berg. Ti si jedna velika enciklopedija. Velika. Peću ljudima. Mogu da vam neku reći tu? Dobro, ja mislim da ti previše to napunio, pa ću ti malo pomoći da to potruši. Da, probaš kačati. Šta se događa? Samo uči da diš. Još. Dosta! Dobro, ode. Žvale, potopiti. Ništa ne postoji. Ajde profesore, još jedno profesore. Još jedno bi. Ajde profesore vi. Eto, sada nisam vidjela... Može pljesak za vozača! Joj, mate! Mogu sam kao konjina! Idemo naprijed sad! Snimaj! Zadovoljni s putnicima? Jednostavno. Jednostavno? Jednostavno smo zadovoljni. Aha, dobro. Da, koliko su zadovoljni? Prezorice malo nazad.
svoj